di dunia bahwa ada satu kegiatan budaya, pesta budaya yang bernama Hoyak Tabui di kota Pariaman ini. Bapak-bapak ibu Mati kali, caknya dia teh pentas tuh, awak bangnya angin di siko. Barale urang Piaman. Oh, disuruhnya kemari? Oh, disuruhnya kemari, tapi di Padian aja di siko. Mati korang. Bersama kita melestarikan pesta Tabui sama-sama kita jaga. Hoyak tabui hoyak di hoyak di ranah Minang. Kita usah baca rencak kita tengah manenggang. Hoyak tabui di hoyak di Pariaman. Usahlah bersiara rencak kita bergawe tangan. Tapi di hoyak orang banyak menari-nari. Urang maliek sadonyo kadang hati nakane. Tapi subarang narancak tapi rampasa. Hoyak tabui sampai patang Pariaman tambah sumara. Hoyak tabui hoyak di